July ni somni pathum sang ni somni pali thole ni a bazar thlir tu te chibai ule US politics bawkin bulli han tran le te ang US President nilai Joe Biden chu an party chunga in thanna tling chho zelin Democratic Party presidential candidate tura puan mai to tur ani lain tunhaya du khoblo na sat em awangin US a cholni tlai keini ta na cholni zan lai thlen ma hret khan president candidate ni atum lo thu apuang chiang ta ti kan soi to kha Biden hian president ni le tum na thul thu hi oval office thu soi nemo mi puikal khom ma thu soi nemo apuang lova COVID-19 na kaya wanga khung hrana ni na mun Delaware tangin social media post sia min apuang ani langsar tak le ro pui taka puan ani lo na a Biden an president chu atum na atanga in hnu do thu apuang hi America ram chanchina thil chin sia tlak tak ania hetiang taka in thlan hnai to hnuah president candidate in hnuk dok le hi America ram in thlan chanchina ala om ngai lo ani kumsomriat pakhat mi ni to ma se Biden hi azam lova Donald Trump ne to tu ani wangin ne le in ringa achau zeka tlangwal kan ni to lo ti ka hria tunma angin ka phei che azang to lova tunma angin ka trong a fi na rang tok to lova debate ta po tunma ka phato lo ma se ka thil hria dala pa ngai reng thudik soidan kala hereng ani ti in hanin ham puar viau ma se ama tran tu te an thlap hang tata president candidate ani chuan chak zodon lovin anin hria in hnuk doktura norna na sattak emawangin a in hnuk dokta ani soitongin Biden hi COVID-19 free kaya wangin Rehoboth Beach Delaware khung hran ani meka anupui Jill Biden nenan oma inrin nia tang to khan president chu lautura norna chungchang hi an chhum ko chuan an soi ho to antia cholni jing khan Biden hian thutluk na siamin a ho te chu cholni tlaya exa a lekha postur hi a siam tira a in hnu do thu social media a postur hi relo kan tlem hle ni in soyani Biden hi Democratic Party hruai tu somli don in president chu lo mai turin an nge na achak zo arin omlo antia in thlan campaign fund tho tu po an tla hniam na sa hle ti an soya Donald Trump ne la debate an nei hnu khan Biden hi atla hniam tial ani Biden a in hnu do tang hian Democrats in campaign fund an don apung na sanghal hle antia Biden a in hnu do tanga ni khat poliam ma in Democrats campaign fund a dollar makta doi somli paruk point pasari zet chu online a tho tu te tangin an nghâl ni in New York Times chuan an tar lang ani heti taka campaign fund tho tu te an phur thar le tak na chan hi Biden an president candidate ta na Kamala Harris a rot wang ni in soyani a Biden a candidate turani lai khan donation hi darkar khata dollar nuai ni an mutling lova a in hnu do thua puan hnu khan darkar khata dollar makta doi som pakhat point panga atling khom man anti Biden hian president chu atum lo thua puan hnu hian Harris chu president candidate tan arot ngala US Vice President Harris hian Biden arot na hipomin candidate ani theinan thei to ba chu don thu asoya US President ani na an tho ro pui tak tele kumsom tam tak heram ta na lo tho to na wangin America mi pui te mingin Joe Biden a chunga lom thu ka soyani president in candidate turamin rot hi lom om ka tia nomination ka mu ngei theinan thei top ka chuang atiani Biden a in hnu do ta ka wang hian thalia nei tur Democratic National Convention ma chuan Democratic Party chuan official in presidential candidate an nei theidon ri lova Vice President nilai Kamala Harris chu president candidate ni tur anga alan ta ka wangin tunge a Vice President tura arutang ti chu zo na ni ngala hei po hi Harris hian official nomination a mu lo chuan a puang ngal ngot thei bok si lova inrin sia khun lai ani ber ome President Joe Biden hi US President ni to zinga Trump ni na tur chu tum lo om chun ani lova chuti lai chona din mun hi adang lambi khle a thathara Democratic Convention nei tura palai zong deuh tho in an thlop thu an soya chutianga ni mek lai chona upato di tele thil dang sang wangin president chu lo mai turan na ron lian hluaya Biden atang zo talo ani ber mai US President nilai President chu non talo hnung ber chu Lyndon B Johnson ni in sangha zakwa somruk le pariat dai to khani a
ani hi chuan an party chunga in elna po paltlang lovin Vietnam Indo US achet chiada wangin a chu non ngam lo ani bera kum sumruk po latling lovin a chu non talova kum sang kha zakwa somsari pathum khan heart attack wangin kum sumruk palimi chau ni in aboral tamai le ngala mithen kha chuan Johnson kha Vietnam war wang ringota president chu non talowa ni lova a riselna that to lo wang ani tel antibok nimina India ram thil thleng langsar tak chu India Indo lawng INS Brahmaputra kàng chungchang ani Indian Navy warship INS Brahmaputra hi Mumbai naval dokyata omin siam that me kani line cholni zan khana kanga kang thel minima se long hi asir zong in a let nguta an la hung rem theiri lova long sipai junior pakhat achin hriat lovin a bo mek bok Navy thu chua chuan nimin jing khan kang mai hi thel mi ani thu tarlan ani a kang mai chole theitur te po then fai ngal vekani anti a chuti lai chuan kang mai wang hian long hi adingil thei to lova asai sirin na oma longan na thok long sipai te jinga junior sailor pakhat ti lo chu an him veka long sipai pakhatero hi chu achin hriat ani ri lova zon mekani kang mai chho chan po chuingal ani ang anti bok INS Brahmaputra hi Indo lawng frigate India siam ngai jinga masaberani a kumsang ni April thla khan Indian Navy te man turin commission ani a long sipai zathum somthum le officer somli in an enkola ral thuam thatak taka thuam ni in medium range close range le anti aircraft gun tekengin surface to surface le surface to air missile le torpedo launcher te po helong hian akinga hei mai hi ni lovin sea king le chetak helicopter te po helonga hian an tum theya indona tak tak man chi long thatak ani INS Brahmaputra hi ton sanga zathum zeta rit ni in metar za somni panga fit zali le somvel zeta se ani a achua ta tanga chung aliang sanjong hi metar som pali le point pali fit somli le pasari vela sang ani a darkar khata km somnga chakin na tol theni heti lahian parliament budget session nei mekani a voin hian Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Union budget a phar don ani Nirmala Sitharaman hian Union budget hi avoi sari pharna turani to a voin chahmadar som pakhat hian parliament a budget hi pharin voin chahnulama chuan India ram ti ber ani to ang Finance Minister Sitharaman hian nimin khan Parliament Economic Survey 2023 to 24 a phara phek zali somsari paruk zeta cha Indian Economic Survey a hian Indian economy chu covid hripui hnuah nasatakin a thang ti tarlanani covid hripui le hnuah poisa kum voi hnia Indian economic growth rate chu 9.7% le 7% te ani ti tarlanani a thilman sangna satur po engemaw chen thunun ani ti ani bok India ram hi khowela mihring tamna berani boka thilmang le danglam tak tak soitur hi a om renga Karnataka state thil thleng po hi a danglam le pek hle a voina tana ahnung beratan in soite ang Bengaluru kho pui marlam Vidyaranya pura a om papahni chuan kumsari chungzet mai mi pheikhok ru in ei an lo zong char an ti ani chu Bengaluru police te chon heng mi te hian man to a Gangadhar le Yalapa anni antia hemi te pani hian kumsari chungzet chu temple le mi ina te kalin pheikhok an ruwa heng kumsari chung hian pheikhok bun sing khat chuang te meu an lo ru man to a an pheikhok ruk te hi silfa in khwalzin tamna mun sang an sal kwal le thin ani country tangin India ram mun sang temple hian lu donin pheikhok phel angai thina pheikhok abo du hle ti po kan revek ome vai ho chon mi in chung an lu donin an pheikhok an phel fo wangin Gangadhar le Yalapa te hian temple mai du tok lovin mi kong kharbula mi te po an lo runa sa hle ti achianga police ten an man chua an in an dapna po branded pheikhok bun zasari som pangalai an hmu ani an pheikhok ruk sa an la hral lo te hi dora an zorna man anga chutin chengnoi som manatling ni in an soi voina tan chon du tok le photila bazar min lo thlir saka wangin kan lo me